19. vijek na Balkanu obilježili su ustanci balkanskih naroda koji su živjeli u Turskoj imperiji. Narodni ustanci u Bugarskoj, Bosni i Vasojevićima doveli su Tursku imperiju do privrednog sloma i bankrota. Kao posljednji u nizu u Hercegovini 5. jula 1875. godine Narodni ustanak poznat kao Nevesinjska puška prerastao je u takozvanu istočnu krizu. Ona je već naredne godine podstakla ratnu varnicu na većini evropskih teritorija Turske imperije. U Carigradu Husein Avni Paša izvršio je prevrat, zbacio je s prijestola sultana Abdulazisa, a na njegovo mjesto doveo sultana Murata V. Međutim, nesređena politička situacija u Turskoj imperiji podstakla je balkanske države, među njima i Crnu Goru, da povedu rat protiv nje za konačno oslobođenje balkanskih naroda. Stoga je knjaz Nikola po dogovoru s balkanskim državama 27. juna 1876. godine objavio ratnu proklamaciju narodu, a 2. jula počela je koncentracija mobilisanih trupa koje su popunili obveznicima od 17 do 50 godina za pohod u rat protiv Turske, u narodu poznat kao Vedi rat. Crnogorska vojska podijeljena je na sjevernu ofanzivnog i južnu vojsku odbrambenog karaktera. Zadatak južne vojske bio je da štiti crnogorsku granicu od istočne i jugoistočne strane, odnosno pravca Albanije. 4. jula 1876. južna vojska pod komandom vojvode Boža Petrovića koncentrisala se na mobilizacijskim zborištima. Desno krilo južne vojske sačinjavao je donjocrnički bataljon u Crnici pod komandom vojvode Maša Đurovića. Centar južne vojske činjeli su Lješanski bataljon na desnoj obali Sitnice prema Podgorici, odred u selu Gornjim Rogamima pod komandom vojvode Ilije Plamenca sačinjen od Martiničkog, Ceklinskog i Ljubotinskog bataljona i baterije od 4 topa jačine 2000 ljudi, te odred u Kučima sastavljen od 3 bataljona, od kojih je jedan bio iz Zatrijepča jačine 1800 ljudi pod komandom vojvode Marka Miljanova Popovića. Lijevo krilo južne vojske nalazilo se u Vasojevićima i bilo je pod komandom vojvode Miljana Vukova Vešovića jačine 6 bataljona, odnosno 3000 ljudi. Ukupna snaga južne vojske iznosila je 9700 ljudi spram turske albanske armije od 69.000 vojnika. Sjeverna vojska pod komandom vojvode Petra Vukotića 4. jula koncentrisala se na prostoru Velimlje-Crni Kuk. Sačinjavalo ju je 28 bataljona i 2 brdske baterije ukupne snage od 18.500 vojnika. 6. jula mladi knjaz Nikola izvršio je smotru trupa na Crnom Kuku. Dok je vrhovni zapovjednik turske vojske maršal Muhtar Paša održavao ratni savjet u Mostaru 12. juna na kome je odlučeno da on pravovremeno sa glavninom odmaršira u Sandžak i postavi se između crnogorskih i srpskih trupa. Zato je 2. jula 1876. godine sa 17 bataljona odmarširao pravcem Gacko, Foča, Čajniče, Pljevlja, Nova Varoš. Ali kada je ubrzo nakon pokreta turskih trupa turski generalštab procijenio da na pravcu Sandžaka crnogorska vojska neće operisati, naređeno mu je da se vrati u Mostar, u koji je stigao 20. jula predveče. Inače, prema Crnoj Gori Turci su grupisali posade za odbranu utvrđenih mjesta Gacka, Nevesinja, Bileće, Stoca, Klobuka, Ključa, Zaloma i Goranska, ojačane sa 14.000 vojnika, tako da je 2. jula u Hercegovini bilo ukupno 27.000 turskih vojnika. Sjeverna vojska je 7. jula preduzela ofanzivu pravcem Crni Kuk, Ubli, Stepen, Fojnica, Nevesinje, Mostar, s ciljem da izbije na liniju Mostar-Klek. Ta trasa je odabrana jer njenim obodom ima izvora pitke vode potrebne za vojsku i 1000 tovarnih životinja. Zanoćili su u Uble i Crkvice. Već 8. jula 6 bataljona pod komandom vojvode Peka Pavlovića uputila su se u pravcu Kleka s ciljem da spriječavaju iskrcavanje turskim trupama koje su iz Azije kao pojačanje transportovane brodovima. A glavnina je odmarširala na prostore sela Biletića i Poljica. 9. je odmarširala do sela Stepena i tu prenoćila. A 16. jula 3 bataljona su odmarširala u podnožje Veleža do Bišine s ciljem da presijeku vezu Mostara i Nevesinja.
Da bi pojačao glavninu turske vojske u Mostaru, iz Nevesinje je odstupio Selim Paša noću 15. na 16. jula i ostavio 2000 ljudi pod komandom Ismail Age da čuvaju grad od 3 crnogorska bataljona koja su ga stavila pod opsadu. Istog dana Čevsko-Bjelički i Piperski bataljoni su samoinicijativno napali Turke na Grebaku i u petočasovnoj borbi Turci su odbačeni na rezervne položaje, ali su Crnogorci pretrpjeli gubitke od 15 mrtvih i 52 ranjena vojnika. Tako da je 17. i 18. jula sjeverna vojska bila podijeljena na 7 dijelova. 6 bataljona u podnožje Veleža, 1 zapadno od Nevesinja, 2 frontom prema Nevesinju, kombinovani bataljon u Zaimlju istočno od Veleža, 3 su držala opsadu Gacka, 6 kod Kleka i glavnina od 10 bataljona istočno od Nevesinja. Muhtar Paša je 22. jula iz Mostara odlučno nastupao u 3 kolone sastavljene od 17 bataljona Nizama i toliko bašibozuka ka Bišini. Desnom pod njegovom komandom glavnim drumom, srednjom pod komandom Osman Paše pod Veležom i lijevom pod komandom Selim Paše grebenom Veleža. Kolone su bile taktička kliješta razvijena s ciljem da obuhvatom lijevog krila uhvate crnogorske bataljone u klopku. Pred crnogorskim položajima 3 kolone su stajale sat i po vremena i u 6:10 lijeva je prešla u napad, kasnije srednja, a u 6:30 desna. Grebenom Veleža Selim Paša je krenuo u napad na položaje Drobnjačkog bataljona kojem su u pomoć došle 2 čete Cetinsko-Njeguškog bataljona i 300 Nevesinjaca, ali su morali da odstupe jer im je u 10:30 nestala municija. Tog trenutka i desno krilo je natkrivljeno i centar koji je branio gornjocrnički bataljon je krenuo u povlačenje. Dalje povlačenje je nastavljeno izvlačenjem jednog po jednog bataljona, a ljevorečki bataljon je istovremeno vodio tešku borbu protiv nevesinske posade i turske vojske koji su namjeravali da opkole crnogorsku vojsku s leđa, ali su uspjeli da se izvuku i odstupe. S glavninom pod Knjaževom komandom sreli su se u Slati i povukli do Lukavca do pola noći. U borbi je poginulo 40, a 83 Crnogorca su ranjena, dok je poginulo još 300 turskih vojnika. Nakon toga je glavnina sjeverne vojske odstupila u rejon Korita, gdje se odmarala 25. i 26. jula. Potom je vojska nastavila odstupanje i na Planiku knjaz je izjavio: "Uzimljem sad ja baš u moje ruke svu upravu nad vojskom, a vi da mi pomažete i da mi olakšavate u tome teškome poslu mome." Počinula je, odmorila se i napojila u selu Vrbici, koje je bogato pitkom vodom. Istovremeno, poslije bitke na Bišini, Muhtar Paša je sa 17 bataljona pravcem Nevesinje Fatnica došao u Bileću 27. jula i prikupio još po 3 iz Bileće i Trebinja, ukupno 24 bataljona i 12 topova, s ciljem da goni crnogorsku vojsku koja se izvlačila iz Hercegovine u pravcu Crne Gore i u pogodnom trenutku je potuče. Na ratnom savjetu održanom 27. na 28. jul raspoređena je vojska za odlučujuću bitku ukoliko Muhtar krene s vojskom ka Crnoj Gori. Brigada vojvode Peka Pavlovića kao predstraža na liniji Drenova Glava, Golo Brdo, Golo Brdo. Na desnom krilu brigada Serdara Jola Piletića sastavljena od Piperskog, Rovačkog, Moračkog i Ljevorečkog bataljona, u centru brigada senatora Baja Boškovića sastavljena od Petrušinskog, Pavkovskog, Vraža-Grmskog i Gornjo-Crničkog bataljona, na lijevom Katunska brigada pod komandom vojvode Petra Vukotića i opšta rezerva od 6 bataljona u rajonu između sela Vrbice i Vučjeg Dola. Već 28. jula u 3 časa izjutra Muhtar Paša krenuo je sa 3 kolone u nizu ka Vučjem Dolu. Prva kolona pod komandom Selim Paše je sastavljena od bašibozuka, 4 nizamska bataljona i 2 topa pravcem ka Vučjem Dolu. Za njim Osman Paša sa 5 bataljona i 3 topa skrenuo je ka Vrbici, a u centru Muhtar sa 9 bataljona i 7 topova išao je za prethodnicom. Čim ih je primijetila crnogorska izvidnica, trubom je dala znak naprijed, što je značilo da turska vojska ide ka Vučjem Dolu i povukla se do crnogorske prethodnice.
Istoga trena gospodar je projahao kroz logor sokoleći vojsku riječima: evo Turčin krenuo na nas, za njegovu pogibiju ako Bog da. Evo danas slave i poštenja svakom Crnogorcu za dovijeka. No na noge živo sokolovi, danas ili nikad. Potom je izjahao na osmatračnicu na brdo Kokot. Dozvolio je i sječu turskih glava, što je vojska prihvatila s oduševljenjem kao poštovanje njihove stare tradicije u borbi s Turcima. Crnogorska artiljerija je izmještena u selo Ubli. Čim su jaki turski prednji dijelovi stigli do crnogorske predstraže, ona je na njih otvorila vatru i poslije kraće borbe povukla se lijevo od Katunske brigade, ostavljajući Vučić do turskoj vojsci. Podržana artiljerijom, turska pješadija Selim Paše energično je nastupala ka Kovčegu i potiskujući Crnogorce izbila na vrh, nastavljajući napredovanje ka Kokotu, a Osman Paša je s pobočnicom nastupao ka Vardaru. Turska artiljerija je tukla Crnogorce, ali bez velikih efekata. Međutim, Njeguško-Cetinski bataljon, da bi zapriječio Turcima posjedanje brda Kovčeg, izvršio je snažni juriš jataganima i odbacio Turke s jednog visa na Kovčegu. Katunska brigada je izvršila snažnu vatrenu pripremu juriša i jataganima isjekla Selimovo desno krilo koje je počelo uzmicati. Tom prilikom isječena je sva turska posluga topova, a Đoko Popović iz Suca posjekao je Selim Pašu koji je branio topove. Dok je istovremeno desno krilo i centar sjeverne vojske izvršilo vatrenu pripremu juriša i obuhvatni juriš koji je bio smrtonosan za tursku vojsku. Na prethodnicu su jurišali Katunjani s fronta, a na njeno desno krilo brigada Peka Pavlovića, a na lijevi bok brigade Baja Boškovića. Na lijevu pobočnicu jurišala je brigada serdara Jola Piletića s fronta i na njeno lijevo krilo, a desnokrilne jedinice brigade Baja Boškovića u njen desni bok. U snažnom jurišu isječen je veći dio streljačkog stroja, zbog čega je sljedeći pobjegao s bojišta. Istovremeno je većim dijelom uništena i lijeva turska pobočnica. Do 8 časova izjutra skoro sve Osman Pašine jedinice su uništene, topovi zaplijenjeni, a Osman Pašu je zarobio Luka Filipov Dragišić iz Pipera. Potom su nastavili gonjenje uspaničene turske vojske u bijegu izmiješane s Muhtarovom glavninom, na koju su bez pripreme izvršile juriš, zbog čega je panika zahvatila i cijelu Muhtarovu glavninu. Njegovi bataljoni su bježali ka Bileći usput bacajući oružje, a Crnogorci su ih gonili sve do blizu Bileće, gdje ih je dočekalo 6 bataljona koji su služili za prihvat turske glavnine. Zato je u 13 časova prekinuto gonjenje koje je završeno crnogorskom pobjedom. Već 29. jula u zoru Muhtar sa preostalom vojskom se izvukao i odmarširao u Trebinje. Turci su izgubili 4000 vojnika, od toga 2500 nizama, većinom posječenih. Poginuli su divizijar Selim Paša, Ali Beg Rizvanbegović, Derviš Aga Ljutović, 3 pukovnika, 3 potpukovnika, 8 majora, mostarski muftija, 2 kajmekana i 168 nižih oficira. Mustaj Paša je teško ranjen, a Muhtar Paša je ranjen u ruku. Crnogorci su imali 72 poginula i 115 ranjenih. Zaplijenjeno je 5 brdskih topova, 3000 pušaka, 150 sablji, 20 zastava, armijski alaj barjak koji je oteo Jovan Radulović iz Bjelopavlića i mnoštvo ratne opreme. Pobjeda na Vučijem dolu snažno je odjeknula među svom crnogorskom vojskom, koja je potom potukla turske trupe i u bitkama na Fundini i na Trijepču. Ovo je bila prva velika crnogorska pobjeda u Veljem ratu, koji je krunisan Berlinskim kongresom i međunarodnim priznanjem Crne Gore kao 25. države ondašnjeg svijeta.